Hello, Tuni Kuki News. Bezose na bon chavin lem nei vin tunin jong news za chom ho hin la khom kit no hitin holem na anane kit no hite. Tuni 19 January 2026 ahita in January jong hi hong ki chaiwa akigo jing ahita in tuni hin topic gam chom chungchang thu hole gam sungova thil so za chom ho in sai hoitin Trump in tu ahi Board of Peace ti khat hi form ding a go in country tina ti chu gamzo se a leader ho jong hi tip na anabolin condition za chom jong anaboli ti ho jong hi mu a hin a hi le hi chiwa Trump in Board of Peace ki ti pen hi ipi ngai to le ipi tup le doi ne ya Board of Peace Pudo ding a god kit ham ti hi ga vel hitin ama hin US lam kaina a hi India te jong hita chu group za chom ma hi anazau sa wa hi in quad ti ho jong hi ana forma China attack theina ding za chom ho na form wa hita chu India jong hi quad member khat a hi in hi chito banga chu tu chunga jong hi Trump in lam kaya aban le Board of Peace ti hi khat sim do ding to gon ani ti jong hi mu a hi ni chi chung chang ho he thim na de ven neu cha hin ho le mo hi tin chule Kuki zo ta chanu khat mei te ten ei su GENTHEI pi wa ei su sit pi wa kum izan ham khat GENTHEI ta hung hinga ei na mo lem san chunga Indian Raja Sabha PM khat in zong ita cho po na thu ho zong a hin phongi ti ho zong chu mu a hi ni chi chung changa hi tu ni chana hi zero arrest hin alai a hin ti chu asu si ho asu GENTHEI ho a that go ho hi chi ho hi tu ni chan ge a khat cha zong ke man nai lo tu ni chan ge a Kuki chanu ta chanu khat thi na chunga lungmon na ahi lawai lamon na tuni chan ge ya Indian government income chang khat jong penai lo chule justice thudi atan na I ma cha jong aum nai poi ti jong hi mu a hin e ho sang sanga hi gam dang ho hin e na pu nat pe win numei hi chi to banga kisu GENTHEI a athidinga ke dal ha a hung zam do a GENTHEI ta kum izat ham khat GENTHEI ta hin nunga damdo zo talwa amolim na chunga jong Kuki Chate Thip be ai pa wang hi lainat akisa in tuni a hi chamna sim ding Manipur ke theilo ding azat zat sailoi jong tampi mo win hi cho bang hi igela hi le Kuki Chate hi ei ki hlimngol ngap mo hi tam ti jong hi kisei nom hil a hi ta in azi chu candle iga halwa hita chu zan khat ham khat asun na to banga iga bol ho hi hi cho mai maya hi I ma cha Lolhin loading hi kanami te ho tunia itup idoi pau hi ipi ham hi chi itup idoi pau mu theina dinga chu ipi point iman cha deu ham ti pa I holu angai tunia meite hon Manipur ke theilo ding a hi ti a agam sungova kona ihin eng bolwa ihin pe do zo wa jong hung ki si ki nova Manipur hi hung ke khate dinga hi tai ti a mu chet phat nova aki lo na dinga hi point za chom aki sim thu jiwa hi ta chu ki phin na za chom a bol vai le ki phin na a bol na ho jong chu a lo thingi ti ho jong chu I mo a hi in VDF ho na san ge in zong hita chu ki phin na aneiwa mon chom ai ki phin na aneiwa memoranda mapi lu nova la play card za chom choya hita chu government hinga ana ki phin no le hi chi chong chu ana Lolhin kit a hita na hin la tu ni Kuki Chate mi jani wal ethita win ho in za thum wal ki su se in kho izat nam khat a ki chai do ta in a hin la tu ni chan ge ai ho
i macha selo hil a hi lawa hi le ei ho dinga i macha a point ki su khanai lo dana i pau hi vet na hi le lainat aumin tunia ta chanu molim na chunga jong Raja Sabha MP Brinda in jong apo na message ja chom a hin saya thu a sei na ho bang chu i vet na hi le lainat le zengin e ho sunga i MLA ho hi hen i CSO lam kai hi hen hi che hon sei leo kilom ta a hi in e hon i machai sei do povin a hin la hi ta hi za dang nam dangin i GENTHEI i ha sat na ho hi in sei pi thot ki jiwin a hi le hi che ho jong hi ki gel phat no angai mo mong e ti hi tunia i sei do nom khat do a hi in abana hi hi chi i GENTHEI na ka awa zong i lam hla na lam pi ho zong hi tu le tu a hi i chen Khompi milong ho na sata e kha pi kin wa hi in hi chi na chunga zong hi Manipur government in a THIM lo hi a het sa a hi in a Thip lo zi wa chui ta chu ama hon zong memorandum anapi dung zui wa chu Manipur government in zong commissioner in zong ana kovin ke ho pi dinga hi tip na ana bolin a hin la FNCC te hin hi chi invitation zong hi reject ana bolovi ti a hi in hi chi zong hi attend bol ta lo dinga tunia chu press khat a hin bol do vi ti ho zong hi mo a hin hi chi hi date 17 January 2026 a chu ana pi wa Home Secretary Inahi ke holding Government of Home Minister Inahi ichi Government of Manipur Secretariat nahi ke holding ahi anako ahi in ahin la hi chiwa hi FNCC ten aseu chu ahi le Government of Manipur in pungsom la khatna January 19 2026 a ke holding ti a ei ko na pau hi Manipur Secretariat na ei ko na pau hi amasa a kei hon point thum kana pi ho MOU kana summit no 8 August 2025 a kana pi pouch tu ni chan ge a government in asu bulit pi lo ze in hichi meeting a hi khongjaw thailo di wa hi ti a hi hichi meeting jong hi reject anabol tawi ti ho jong hi mo a hi in chule hichi wa ama hon no mo asa dan ho azat zat a point ho jong hi chiwa hi ahin ta do win chule a section zat chom jong ahin chi win attempt to murder ti ho chan ge a hi tu ni a hi case abol khum a hi in a hi le hi chi ei bol khum na chungowa ei ho ho attack hung ki bol pen chu ke attempt to murder hi lo ham a hi lawa hi le ipi dinga chu Kuki ho chu I macha akisu uset pi zong umlo ama ho point I macha aga ki to kha na zong umlo wa chu attack hin ball jing theu ham hi chi pa hi ige la hi le lainat om alang khat na chu henge pa chale I ball win I pa chale ho e hal ha pi win I mi sa e eng ball pi win e tha pi lom hit zong lew mi lai nat ding ama ho tho jaw lo hi la e ga su sit pi chu henge alang khat na chu thil phalo I bol ji win I ham thei po we chi cho ki thu thei a hin la kho thei lo hi la kharam vai phei kho ho chu I ti dana attack a bol thei ham azi ipi ham ti hi tu ni a jong hi government hi nga jong I sei kha lan I sei kha nai lo a hin e ho hin point hoi ta ki phin na ding in ei wa point hoi ta government hi nga I po lu diu hi chu chu le itup na I point ho itup I doyu separate administration union territory with legislature iti pau hi chi mu thei na dinga point hoi ta ineyo ahin la hi cho jang thei lo hela tu ni chan ge ya GENTHEI ta I umwa I macha hello hila thip be a pawang hi pu na min CSO lam kai hi han nam sunga lam kai za chom hi jong le hi chi ho hi ingai to angai tai tu ni a e hon jong hi chi ho hi raise I bol lo wa hi chi ho I pu do wa central government hi pressure I bol lo wa hi le
ilam hla naw ki kha keu hi lo ini icha na ho zong hung ki kha na lai ding hi ti zong hi tu nia ka nami te ho I kha do theina dinga ka sei hi in tu nia zong chu lam len za chum chum ilam hla naw hi chi to banga pakarot ki pha hi lo highway zong hi lo kho khat ki zot tu na ho jeng zong hi I kho ki ka wa melong jeng ho hin lampi a kha ve ti ho zong hi mo a hin a hi le tu nia he ama ho hin ei ho khosung a hin zot pa lo ham a zot pa wa hi tu ni chan ge a zot pa wa hi a hin la hi che ho na san zong hi hon tu nia kha pi ding zong ki go nai lo nom ta ilam hla sa na la yo a hi in a hin la hi chi ilam hla sa wa ei hon legal ta bolo hi ti tiu zong le government hi nga zong I ma cha ki sai kit lo wa hin I tiu te I tiu ham kanam lam kai hon phatte ta ai gel wa inam pi ha sat na ilam hla naw hi chi ei su GENTHEI na keu hi lovin I tui don naw ini a hol na chan ge a ein su set pi de wa hi in tu ni a hi a thim mai thei hi ta po ve ti zong hi avela kain phon kit hin tin chule hi chi hi government of Manipur akona commissioner deputy commissioner Churchanpura kona public notice khat ahongin hi chi hi alang khat na I hodinga ki pa ta khat zong a hi in a hin la hi chi zong hi ga velo hen e ho chu ki pa ki sading a hi lo le sum le pai first prize sang somli second prize sang som le sanga third prize sang som ti le a prize bo hi ki veki na ki lai kit mai the na a hoi chu hi chi short movie ga sem ding maximum a minute som ham khat bo film neo cha sim ding ni chi wa chu I sim hoya I idea chu a hoya I technique chu a hoya hi le chun hi chi wa hi first second third sum ki moding na hi chi ki moding ai a hoya hi chi hi aji khat ga sei le tu chunga chu mei te hon protest khat ana bolu chu protest khat ana bolu ti chu lamlin je a hi lamlin a accident mi tamta a hi lawai le gari hi dan helova mo hleya zudon puma lamhla heta chu athi amang a hi lo le accident to hi ni chenga hi jing a hi tain hi ji chun meitei hon protest khat ana bolwa road safety ti khat hi anapat do wa hin hi chi anapat do pau chu tu a hi ho gam sunga jong hi a hin function sa gon a hi in hi chi hi ahung ki pat dan chu neu cha I ga se wa hi in a hin la tu nia notice ahung ki bol na hi notice dung juya hi neu cha ga se lo hen hi chi hi national road safety hi chi min mang cha 2026 hi chi min mang cha hi video short movie khat sem ding hi chi hi ahung lung ding 31st January 2026 chan ge hi thei ding ti hi a hi in hi chi hi agang theilam pena 1st February vela hi submitting ti hi ama hon tip na a hin nei wa hi in lam hla ding dan lam le na ET safety lam len lam zot ho hi hen gari tol ho hi zong la safe theina dinga hi ET bolding ham idea hin gong ovin video neo chain siemo vin lang hi chu minute som sung ka hi ding ti hi tip na a hin bol notice a hin bol wa hi in chule anoi langai ga vekil lo so not kitin a hi a seina wa so a quality hi 1080p hi ding ti chu HD hi ding na high definition hi ding aban le a ratio hi a hi le 16:9 tu la ya YouTube ma ivet ho hi a hi in hi chi ratio hi ding 16:9 hi ding chule subtitle la English hi ding ipipa wa bol chong le chon kho lo a hi wanga chu subtitle na koi ding a subtitle la chu English subtitle hi ding a hi aban le hi chi video ki sim ho hi koiman watermark koi loading ti a hin watermark ti chu video tu a jong hi velo chun a ke a aning langa YouTube ma ve ho chun hi chelanga Kuki news ki ji mai the a hin hi chi ki ji ho a hi lawai le watermark
eima brain min ki koi ho hi che ho hi koi loading ti zong hi ama ho hin he sa na hin bol ve ti ahin la koi tabang lunglut uma idea hoi ta ne i uma wa hi le cho i bol the wa hi chi chu ase poina mei te in hin pat do hi han lang a koi chu na hin pat do hi le a pu chu asit na ima lo wa hi in aban le mi him ki hin so theina ding le mi him khat la khat ki ven theina dinga chong ki sem a hi in hi chi hi email a thot ding I sem zo ting la hi chi email a hi thot ding eima details so zo si contact number phate ta ji a hi chi wa hi thot ding a hi ti a hi in a email number ho zong a hin pe win koi tabang alung lut e hoi film ball theme hi win tu la ya zong hi album i ball lovin idea hoi ta zong i ball do tho win koi tabang a try nom e mo vai le hi chi zong hi try thei wa hi ti chu ngeu cha public notice a hi dong zoya chu mi pin he thei ni dewa iga phone do hin tin mi khen khan in kampo pi district lang la ti mai the kampo pi district langa ki mo lo a hin itiam khana I he nom vai le DCI ki do thei wa hi na aban le tu hin Kuki Human Right Council ho a kona press release khat ga vekil Lolhin hi chi zan he ana bol wa hi tain hi chi Kuki Human Right Council ho chung changa hi Muzamil Khan kitipa hin demna ana bola Manipur gam sunga community khat ki khen na dinga thu na save hi chi Kuki Human Right ho hi register ki bol lo wa hi register ki bol lo wa nga mi khat la khat community khat la khat ki ka ki to mon ding thu phalo ta sei do e ti a chu demna anabolu a hin hi ji chun tu ni a hi Kuki Human Right Council hon hi chi pa don but na dinga hi Lheh hin bol wa hin a ji chu hi chi Muzamil Khan ki ti pa hin National Human Right Commission of India a jong hi complaint file an bol a hi ja chu tunia Kuki Human Right Council hon jong hi chi to banga su thin na ho hi a hin bol wa hi ti chu ngeu cha iga he theini diwa in se wa hin hi chi a pau a ham ho hi sa pau ngena a hin ji wa hin ama hon a seina wa cho hi le a bailam thei pe na he theini diwin ga sei le wan ke hon hi chi wa hi human right to ki to lo I ma cha thu so ka bol pove ke ho Kuki le mei te community ki ka a sit na ding I ma cha jong ka sei pove a hin la hi chi ki hen ki ti pa hi separate ki ti pa hi May 3 2023 apat na hi anaki ki hen a hi ta in hi chi mei te hon apat no a hi in ke hon ka pat no a hi poi May 3 2023 anaki hen zai a hi ta in separate an hi zo a hi ta in geographically mentally hoita ki hen na hi chini a hi an sa a hi ta in mo a ke hon tribal safeguard le tribal ho land protect bol theina ding le ka right no hi chi ho cho aman lo na dinga thu ka sayo a hi bovin ke hon koi community hi zong le ki hen na ding la ngai ma ding I ma cha ka sei po ve ti a jong hi ngama ho hin don but na phate ta in ana bol ve ti ho jong hi mo a hi in chole register a ki bol lo government a register a ki bol lo chung chang jong hi ama hon don but na bol wa cha hi le hi chi wa hi conflict ti chu kina na khat la khat ki ka agal chu bang a boy la ya chu hoi la ya ke hon register ka bol de wa hi chi May 3 2023 apana boina na umahi ta in kei kami ho tilhen Kuki triber ho jong mi zanila som gupwal ahin na ki chaya mi sang som gupwal lang tu a jong hi relief kema omahi in kei hon hoila ya chu register ka bol de hom ke hon la government ka pom pove ti a hi ama hin pateta adon but na ho jong anabol ki ta ve ti chu Kuki Human Right Department of Information and Publicity akona mo ahi ti chu iga phone do hin tin e ho hi khat la khat jang ke ya hin ke ko ting bo le don but na ho hi evolve thil don but na i bol pau hi a hoi le jing na hi zong le ei ho in ka kha to ka a inam pi to banga
pancha na ding hen oi mona za chum jong le don but le hila I umova ei ho organization ei ma organization khat hin dem ting la bo hin hi chi to banga don but na hoi ta I bol jiven hi chi to banga hi inam pi khat za dangnam dangin ahin to kha a hi le koi organization ka hepoi inam pi adinga pangthei zo sin pan ila ji diu hi kanami te ho avela ka hin tep kit hin ten hi china ka chu iso beauty dinga zong hi kisei nom talo a hin lam za thangin zong tu ni a chu ko mi leader tha kilheng pa zong hi liam na aga boli ti ho zong hi mu a hin za chat the jengin e ho nam sunga leader za chom kilheng e koi ma cha congress anabol na ho pa chat na ni na ho I ma cha na khalo hi na hin la tua email ma ho chunga hi chi to banga aga ki kum ji pa hi za chat au min ei ho khat I to banga ki khen go zong leo hen ki khen thei lo te tu ni a hi chi to banga ho bang hi event na hi le lai nat o me ti zong chu neo cha ka hin zau sa hi in tu hin gampam lang thu neo cha na sei be kit leo hen Donald Trump in board of peace ti khat hi sim do dinga to gon ananein hi china chunga hi PM Modi zong hi invite anaboli ti zong hi mu ai kinin hi hi chi ei ma India gam sunga leader khat hi za atuma ka in sei hi in PM Modi ke wa hi point gam tina leader ho zong hi tip na anaboli ti zong chu mu hin chiwa zong hi ga velo chun Trump in India leader hi invite anabolin board of peace adinga hi Gaza a peace thaina dingle leise chunga boina cha chom gam chom a boina ho peace thaina dinga hi invite anaboliti and hi china a chong hi Russia news a kona jong chu event na hi le ama hon jong a sei na wa chu Putin jong Trump in invite a hin bole hi chi board of peace a hi zawding in tip na hin nei ti ho jong hi mu a hin chi article hi CNN a ko na hin la wa hi in hi jong le tu ni a hi Trump jong hin board of peace sim do na dinga hin na sata to gon anei ti a hin ama sa jong chu I het de wa hi in Nobel Peace Prize mo thaina dinga chu gam khat ki boina ajong hi peace anasim got jeng wanga hi mun khat cha jong hi asu thip nai lo wa hin akai masanga anha sei pen chu ngama hin Biden in vai an hop la ya jong chu ama hi opposition party a hin aman anha sei pen cha hil Russia le Ukraine ki boina chung changa jong hi hitin bol nang hitin suthip min ti a hi nasata a thu ana sai ji a hi in a hin la ama ahung pan kal jong hi kumni lang a hi tain a hin la tu ni chan ge a hi china san jong hi asu thip zo nai lo Israel le Hamas ke boina jong hi permanent peace nai lo tu ni chan ge a hi su mit na jong ima di nai lo aban le Nobel Peace Prize ana dei pen jong hi tu ni chan ge a jong mukit nai lo a hi za chu tu ni a hi ama hin board of peace ti khat hi sim do ding to gon anei kit ni ti jong hi mu a hi kit ni ngi chiwa hi aman condition khat asim kit na khat chu a hi le Trump in plan asim dana board of peace a member hi world leader ho hi ding gamtina country khatna leader khat lending leader ho zo si to khom na nei ding hichiwa hi board of peace board member sim ding hichiwa chu chairman khat lending hichi chairman in asai sei chu members zo sin jong azuyuwa ato duty pa hi in hichiwa hi permanent ding non permanent jong ding permanent nom ho chun 1 billion api de wahi ti ho chan ge jong hi ngichi permanent member hi theine dinga chu 1 billion pi ding ti hi condition khat jong anasimi ti hi mo ahin alang khat na chu ga velo hen hi che ho tabang chu Russia hi hen a hi lo le India hi hen China hi hen tia gam house ho sumla pai nei developing country ho chun nom ta azo de wa hin develop country ho chun azo de wa hin ahin la developing ang ki sim pan ho chun
gam neo cha cha sumla pai ha sa na nei ho chun 1 billion ki ti hi mai mai a hi point 1 billion lang permanent member khat hi na dinga ahin to do ding chu azo loading country izat ham khat a umi ti jong hi mu ahin a hi le hi chi Donald Trump in board of peace ti a asim god hi UN hi lo ham ti jong hi yu mai theu hi na a dan hi gam khat ake boy ting le peace sim na dinga chu board of peace ti a hi sim ding a go na hi le chun tu nia UN to hin ki lo ham UN jong hi US in a hin sim do hi lo ham ti ho chan ge hi thu do za chom in ei deu ka ta san in henge hi chi hi UN ta banga pan lading gam khat ahung ki boya hi le hi chi ho su mit na dinga hi chi ho su thip na dinga chu country chom ma leader ho ke ho khom ding panla a khom ding ama hon vai a hop deu ti a hin la tu ni a wa noi le se nen kinep na khatna aneyu a hi lo la peacekeeping ti a jong UN peacekeeping ho jong hin se pai ho jong country chom ma ko na ki la khoma ngita cho helmet blue ho ki hu uwa gam chom ma boin ho a ki solwa ama ho hin chamna sim na ding to gon ho hi anei jiu hi lo ham ti jong hi i het so ke wa hi anei so ke wa hi na UN in jong hi chi to bang chu anei ya department za chom ne ya sepai jong za chom anei a hi a country a hi sepai ho chom khom wa UN peacekeeping ti a jong hi sepai jong aneyo a hin la tu ni chan ge ya gal boy na ho hi asu thip zo lo a hin tu ni a hi Trump in atha be a hi chi board of peace ti hi phu do ding UN to banga permanent member jong ding non permanent member jong ding ti hi to gon anei a hi ti a hi in alang khan a choi vet ai le henge UN jong hi function lo cho tu le tu ai na mi zo sin wa noi le si na gam changkang ho gam khang to hon kiloi khom na ni wa hi ta chu pan ala wa hin non permanent member jong permanent member hu nga a hin hi chila a jong hu nga permanent member jong hi gam iza nam khanin tu ni chan ge a hi petition na se jingu permanent member a zaw na dinga jong hi to gon a nei wa pan na sata la wa hi na hin la hi chi khan to mala la tu ni a permanent member nga la a hi ni hin hi ti dinga hi asana hi ati a hi le thum ho hin avoma hi ti a apan ji tingule a UN power chu hoita a function theilo a hin UN charter dungjuya a rule dungjuya cha hi le UN permanent member nga la a hi kilung to ta a hi chi asana hi ati waile asana hi ati so ke tingule bo chen hi chi chu kinop to na a hin la permanent member khanin reject a hin bol mei ya hi zongle hi chi ho chu chi pi theilo a hin hi ji chun tu le tu din mona hi UN hin na sata apan ala awanga function lo to banga a hi in hi chi chung changa hi foreign affair expert khanin asaina a cha hi le tu a hi gaza gam sunga chamna theina dinga board of peace Trump in asiem pa hi etiam khana hi chi ain siem nge a hi le chun UN hi chai ding a hi ti ho jong hi foreign affair expert hon ase ti jong hi mu a hi azi chu hoita ai ge la hi le chun tu ni a Trump in board of peace in siem do ta han lang leader hon cho hung ki nom taw han lang pan hin la ta lew UN chu thula lowa hung ting azi chu tu ni chan ge ya UN a hat na ho a hi lo le UN thanei na jong hi US a hat je a hi ama ho jong a zaw je a chu mi zo sin niaw khat za dewa a bol wa hi na hin la tu nia UN US UN a ko na hong pot do a tum be a board of peace a hin siam dinga hi le chun UN a dinga hi I chan ham khana boina hong ding a finance lang hi hen a mi lang hi hen na I chi ho lang hi jong le I chan ham khana boina hong ding a hi ti a chu foreign affair expert khanin hi ta chu holim na ho jong he ana bole ti chu tu ni a Trump in board of peace ti a sim go chu I to bang ham I pidinga a sim go ham
ti ho chu neo cha het thiam theine dewa tu ni hungkil che theinaw hi chi chan chu hin tin I het thiam deu ka ta sanin Trump in tu le tu a board of peace asim na zong hi ama tu ni chan ge a US president hi zong le UN a ko nai thu anei lo chule gam khat ahong ki boi ting le vote a khi u zong le vote a khi naw ki mozi anom atam zo hi ji a hi lowail anom lo atam zo hi ji a hi wa nga chu UN in ato do khat cha zong lo ta banga hi tai a function lo ta banga ji ja hi chi hi a hin siam god a hi in a hin la hi chi a siam god na chunga permanent member non permanent member condition asiama 1 billion pi ding ati na chunga hi country niau cha cha ho a dinga hi I chan ham khana wang ha sat na ding chule hi chi hi Lolhin dinga wang hi mo a hi poi ti chu nga iga phone do hin tin a hin la tu ni a Trump in Indian PM pa jong hi chi board of peace a jaw dinga tep na hin nei ne chunga hi India langa ko na tu ni chan ge a hi I macha don put na wang akimonai poi ti chu I het theine dewa hin phone do hin tin tu ni Kuki new sen ve ai ngai ho zo si na chung chi win ka ki pa in na bon cha win pathin in phat thei na bo jing taw hen Kuki